Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka All Lingam Organization ALO kawe ni kiseng hakathan rilingam klakhi imbyang menta usnam arja arpusan hak bagan kaseng men hakas ngisa jan jong katayo kalayo ban penthamai no ekinong kitkam nakabenta ka samoi trikam jong usnam arja arpusan hadu arja arpupra shu kinong kitkam jong nakaseng layo ru ban pentian smai da uba Quirinus mausor we ni kinong seng ningkong yakati kaseng laban kedo hangni begri kaseng la seng ha usnam sijak khnai spa prapundrio Laki katuk ini kisamla kathan rilingam kibakan thup yauba Benjamin Mausor bam kwai hadwar ublay Ulidrikshan Shirkan Ukonius Nongbri Kennedy Hasha bat Quirinus Mausor bat kiwe bat menta kan ikaseng kalau kenjo syakisau posnam long shushu baka jing temu jong ikaseng nak menta ka rilingam kalong banwanra ekajing long shipara hapo rilingam ban kentiu ya ka puli puthi kabaka seng ALO kala dabru ban seng kawai ka skul hanong kulang bat khamtam kaseng kabu kathong ban penne pensa yakiriti kidostor ulingam kumjuru ban penne pensa yakrukam bat khando kilingam bat kiwe yakate ke chingalang penskam mekinong kitkam lepenong Havani Hall pendengrai nongston bat layadon langru shibun kikendram kilindang jong kathan rilingam kibakan thup nadu uba Pius Marwen MLA bat MDC karanikor kumukongsan uba Methodist Dekar MLA ka Motion Road kumusumut kongsan bat la sendan langru da uba Australia Rashir MDC ke Motion Road bat kiwe de harga sengi u Dr. Bostik Mausor ulasha ajiat kumu President usamla Ben Rowell Hasha kumu Secretary kibra sya pens kamlang haringkat kiwe pat kipara nongkit kam harga sengi la penpu pen piang shushu da kijing ruai jing shat malapenan kamru da kaktian tenrai bat la penkut da kijing ai khusnam yaki rupa khmat jong lingam yak beratip ru kum ke khusnam ken mau tempang arja arpesan bat kinong yo eki khusnam ki kenthop nadu ulet Raisen Mausor MLA MDC baningkong na pedeng kilingam kiwe ki MLA bat MDC barim kathan kumjuru bat ki phadar ki pastor ki sister ki officer bat kiwe ki berapendap eki kerdan puli bapher Kita pun besar anak kebuka yang sering malam ya lo. Kalau mengenai hausan ada pendapat, kalau kita kalau semua ayat seperti hausan itu, yang seperti itu, Bapak Shri J.G. Riau appreciating. Next, Shri Morningstar Mausor. And the next award goes to S. Dongpian, BA Honors, SP, the first IPS officer and the first SP. And the second one goes to the Miss Princess Giri Rashid Usmojo. We are honored to present you with an outstanding journalist and reporter award. Minister Kautukar Rashid
a coach for international boxing champion. Leadership, founder of All Lingam Organization 1986. And the founder of All Lingam Organization 1986. Kilumlang ya kini kireuramla kilumlang ikipai pa cho dari kadong kathai kumnei kumbaka lomanda niyo kene kudu kota kasini hangne ya kini kidong yang kibala ya sakmat choni kibala dan legislasi presiden pan kibala ya alasan sakmat choni bagian do hangne kini kikul sama kibala persen banwa kasi kila kini bakilian na tujong kiti kibala na tujong kisan kita rugi kuat sama kibala yo yang kita kam prepare for klatre ndai tanong tangku sama kiban dei ya kalau mai tujong ki kumne kali kesialan kan ham siapa berkam ham ingin ham yo kali kesialan berbalik kalau penso kena tengah bagi kali kesialan penso orang makan dan jenguk terkesok mesinha nama kalau baca dulu dari kalau society lalami hapan ya sakmat lalami hapan to sakpan ni de bandon ke history ya kamenor ya kabalale bagi ban tepru ya kabamenta bagi bandon akhong ya kabasakmat te hamne bania lu mata une niyo itu ini ke durang ki experience ki ba pun ki man para sini ki ba long ta ki long yalam ki ba mai phang ya ke dong than ni nalu ki pode kono sala kila long ki pa ki joni niyo aslo yini ya ki tutang ki joni niyo asla ye ki experience ki joni para bagi islam ki experience joni niyo ka model ya ki presence ki joni ki pamanta banang ye presence ki joni pada kumlo de bangi ka sakma kumka sa ki nak ta da perobal ki noyam lari ki kau kan ijukran ni ki ki rom kalau kali kalau kuno kacai kendel, nimla kansulang kami cumutur tanya ke balasya, banimla kansulang di tanya pemerintah, hendak ngitip ya kepala dan ngitip ya kemenor, ngipura ya kemenor, ngitip ya pemerintah, misan tu ya pemerintah, nampak ketika awal, ketika cinta yang sasin, ketika ki noyelang jom beelo, kemudian ketika banimla menyoyo menolak kunci program, nampak kanal urusan. Ese ontang ki kun ki juni be wat ki parlo jor ki juni Eswa berpasat semua kenyak maka kalau baca kerja buat di dalam pokok tanya yang baca kerja bahasa pokok tanya mustu ndai di dalam pak baca jom kari ti kerustur kakal syok kakal kek di dalam tinggi ciong lu baca kerja jadi belum kok bahas kok nutrep ini orang bakrian peran buai buat marang. Coba nak beri ini cara berbicara halak kacau kakal halak kacau kecil, halak kacau terus tu. Dia kamu pun baca kerja, kabaran kecil, kabaran kakal kata kali kacik beliau baik. Sen bangkal su kakal su bangkal kata kali kacik beliau apa ya? Tiga kacik beliau nilai kacik beliau baik. Nama bakal kami isi pon. Apa ubri nyuk tapi kiranya kacak beliau nomor kacak beliau kabalaya kacak beliau keberon lah kacong kariti harus tu kakasyo kakti kata kepala ya kacak beliau begini tiga kuat berong hakni kuat andai kali ingin kita mencoba all Lingam Organization nyuciong wapun berperiam di kakasyo berperiam di kacak beliau babun sini kali kelamrik kami Henry yang mereka cuma bilang kalau kabagi sim yang tak kecil klik berpeneh yang harus tur berim yang kecil beliau jauh. Ini benar sim yang kecil klik berketim susu yang
kajak beliau macam ni. Dia berpikir ya kajak beliau. Awak kongsa, inon kam nong kecingnya telang, kecingnya teli, kecingnya suku cuma. Haku kaya ngasung serong mengalong mata. Mengenai cakap dengan iron hak kecingnya teli, hak ayam, hak im, hak rason, hak sokha soma. Aku itu tentang. Aku itu kalian. Ketinggalan kecilnya dia masih. Bahkan di jok di bawah di bawah tapak. Kecil berdiri kamu kecilnya tadi. Ni jauh itu ni malah ni orang berkait berkelipat. Ki cakap kamu kok beri nyutra kau dengan kecil. Ni pada itu bah. Mereka itu. Ni apa ni? Teng nyimpan kecilnya tadi. Irorong mentai lawan imasali IMDC yung nyimtai berbeda di pelajar periode macam. Badal berbeda para bagi siapa yang kiusu kalau bagi orang pelajar periode kuba ini apa? Nailaran lupa kata mesin bagi ya baik para bagi lain untuk pria para bagi ya tangkel lah para bagi. Bagi sebenar, pada aku kalian. Bah, kilang kami, kilang kami seluruh. Hak bertanya apa? Dia keting isak kena, dia kecingan isak. Itu berapa kecingan isak? Itu apa? Hak isak berkai, hak konteks, pada hak wei bertaruh. Dia kami seluruh, dia kami seluruh. Antara sini saya kira apa? Hindi tanda mga natin sa kiko. Ikinil ko ba niya siya apa? Hindi ikinil ko ba pagkot ikiway? Hindi ikinil ko ba pagkong ikiway? Bentuk ikiway? Katakan din ikinil. Ngiyemso. Hindi ikiway? Kiwan na pagkot ikiway. Kiwan na to. Yang kacingkan kecingkan itu. Pandai bunyi isim nanti. Apa dia kerja dia? Berkerja kerja begini kepala orang bilang kerja 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 begini kerja kerja begini apa? Kerja kerja kau boleh tak terkumpul? Boleh tak terkumpul? Ni dalam hati cakap cuma. Kembali orang kira lomba mana? Ni dalam kita kita kesai kita bahaya. Hati pol di manusia. Nda aku kidim bagi cakap apa permit dan mau. Nda aku kata formal midon pat. Ijaka bagi permit dan motion. Mata midon biyo. Midon yurunnya. Midon sekali mal kok do iba kodok ha. Hak cakap ini. Tinggi lagi ijai perlu kecakap kabala terbang lalu kecakap aduh kancing nong jauh kecakap